And now let's do the last part, which is part C. It says here, not more than 4 parents. Okay, so not more, dia sama saja dengan less or equal to sign. Okay, so not more, simbol dia adalah less or equal to 4 parents. Macam tu. So what does it mean by less or equal to 4 parent? Okay, maksudnya kan kita nak pilih 7 orang kan? Maybe 4 parent and then 3 others. Maybe 3 parent, 4 others. Ataupun 2 parent, 5 others. Ataupun maybe 1 parent, 6 others. 1 parent, 6 others. Ataupun maybe 0 parent and 7 others. Alright. So kat sini sebab itulah Miss buat table. Okay. So untuk kolom ada 2 kolom. Kita tahu kata kita kena pilih parent kan. So kolom yang pertama adalah parent. Kolom yang kedua adalah other than parents. Macam tu. Therefore, what is the last column? Last column adalah number of. Okay, this one kan NCR. So C boleh choose. Maksudnya basically kamu letak je lah number of formation kat belakang ni. Okay, so jangan lupa total kita nak 7 orang. Right. And then jangan lupa letak juga total untuk parent, total untuk other than parent. So total parents is 8. So kat sini ada 8 parents. Other than parents means that 5 teachers plus 1 principal kan. Okay, so sekarang ni kita just nak total saja. So ambil saja 5 plus 1 is 6. Kita tak kisah pun siapa diorang, sebab tu Miss ambil total. 5 plus 1 is 6. Okay. So let's start with less or equal to 4 parent. Maksudnya kita start dengan 4 parent. Okay. So if we have 4 parents, maksudnya kita perlukan 3 others. Okay. 4 plus 3 is 7. So the number of formation is, untuk parent dia adalah 8C4. For other than parents is gonna be 6C3. And then kita darab macam biasa dan jawapan dia adalah 1400. Okay, let's try more. Masih lagi total 4. Sekarang ni kurang sikit parent, iaitu 3 orang. Okay, so kalau parent 3 orang, baki tu mestilah lagi 4. Macam tu. 3 plus 4 is 7. So let's do for parents first. Total 8, nak choose 3. 8C3. For other than parent, total dia 6, kita nak choose 4. 6C4. So kita darab saja dan jawapan dia adalah 840. Okay, let's continue. Still a total of 7. Okay, now parents, we're gonna choose only 2 parent. So 2 plus 5 will give you 7. So let's do for parents first. Total parent ada 8, tapi kita nak pilih 2 orang je. 8C2. Other than parents, there are 6 people. Kita nak choose 5. Therefore, it is 6C5. And the answer is 168. Okay, let's still continue. Try je continue. Masih lagi total 7. So sekarang ni try pula 1 parent. And then we have 6. So sebabnya 1 plus 6 is 7. So untuk parent 8. Choose 1. 8C1. That's for parent. Now for other than parent, kita ada 6. Kita nak pilih pun 6. 6C6. Darab saja macam biasa dan jawapan dia adalah 8. Okay, so try continue kalau kamu nak. A total of 7, tapi sekarang ni parent kosong. Okay, so 0 plus 7 will give you 7. Okay, so dapat macam tu. Tapi apa masalahnya? Cuba tengok balik. Total untuk other than parent hanya 6. Tapi kita nak pilih 7. Tak possible lah. Contohnya kan macam hari tu Miss cerita tu. Miss ada 20 je student.
Tapi Miss nak susun 21. That's weird. Mana ada 21 student? Tak boleh. Samalah macam ni. Kita ada 6 orang je. Tapi takkan nak susun 7. Okay. So ini salah. So kita padam semua ni. What do we do with all these answers? Kita tambah setiap satu. So that will give you the total. Therefore, the total is 1,400 plus 840 plus 168 plus 8, which is equal to 2,416. So that's it for combination.